Right Reverend Professor Grace Rubale omulabirizi owokuna owa Busoga Diocese era nga dino dirina ku 8 zinaakamukuba omulabirizi nenda okweneza bana Uganda Merry Christmas okuzabika Kristo okulungi mwikirize mbasiime mwana mwena kusima Bishop Naiman gwenasikira mu bigere obuwezo obungi byakola mu Busoga Diocese okusima engini abatumbi chairperson w'olukiiko olwateekateeka emikolo gy'okutaako ng'abalabirizi okusima bana Uganda ab'ekanisa abantu omwaida mu kanisa nimuba abantu bangi mu bungi omukolo gwala abantu kale mwe bali kuida na buli muntu kyeyatamu tukisimanyisa kusiima mwe kwa mukolo mwagwesa ekitiibwa era gutuwaire entandika enungi kubanga kuva ku mukolo ogwo yendi kubitiranga niye entandikire walikulaga nti waliwo itaka ijimu twidata kwensi kudukulu nongera okubategeeza nti mu Uganda nimunsi mwana mulimu ebizibu bingi ino era mukalimu okuwantana kungi mwikirize mbakwe ndi Kristo byabine byabidi kale okuzalibwa kwa Kristo kuba okukyusa mbulamu bwaimwe transformative kukyusa obulamu bwaimwe kukyusa obulamu bwa kanisa kukyusa obulamu bwaimwe kale okuzalibwa kuno kwa Kristo buli muntu abeera n'okuwantana n'omukazi we okuwantana ebyobufuzi abaafiirwa abalumizibwa Kristo abawumbewumba abawa obulamu obuyako oli mu isuubi bano bwemunaatamu tutandise ebyokulonda ebyobufuzi twabitandika era ndoza bidatandika okutandika 15 January eri okulonda nkuriza bana Uganda n'ab'e Busoga muwulirise buli muntu ali ku campaigninga bekisa olumuwulise mubalinge mubeetegereze okuva olwo musensule mulondemu abantu ab'omugaso abanayamba okutwala Uganda Busoga ekyalo kyo wooli ukitwala mu maiso nendo okwendeza abana Uganda Merry Christmas nganze ubaka wange bwakuba kuba nti mube bawanika balungi abantu abeesigwa okuzalibwa kuno kwa Kristo kukyusa obulamu bwaimwe mwesiga Kristo oyo kubanga mu Kristo buli kintu kisoboka mwesiga Kristo akyusa amakago akyusa obulamu bwo akyusa emirimu gyo akyusa bonamu ebintu kubanga okumwesiga adakola kinene obulamu bwaimwe kale abana ababe Busoga mbenza Christmas enu ni Uganda era mbeeta ntinze Bishop nja kusabisa ku Cathedral Bugembe era wenda kwandi kulobaka bwange kale mbeeta okubuuza obaka bwe n'abandi kutuusa eri abe Bugembe ni Uganda ku Christmas ayenga bakwe mu kanisa musabe era mwongere okwenda Katonda kuza kuno kwa Kristo kukyusa obulamu bwaimwe in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Embera y'obufuzi ze nanjibona era ab'ebyokwerinda mbibona kyenkubiriza kibwa kirala nti ab'ebyokwerinda bataziiza bantu kutuusa abubaka eri abalonzi kubanga ebyokwerinda woziiza omuntu okutuusa obubaka oba otandisa okwibira obululu kubanga oli kulemesa abantu okutuusa obubaka kale ab'ebyokwerinda na buli muntu bakola ekisoboka batuusa obubaka abantu batuusa obubaka bwaibwe eri abalonzi ab'ebyokwerinda bakuuma abantu babayambe ku bana bali campaigning batuusa obubaka bwaibwe eri abalonzi